Mame Mao Akwaba and found Bragana and Sam TVGH so what friend me Adjoa searching. Ebusia for Yabekaya Abra His Excellency Nanado Danko Kufado Aya President no. Sofo Bakwa na Otimi Jana sorry them. Edi His Excellency the former President Nanado Danko Kufado atempa Aya Sofo Oduro. Sofo no tinti no. And no de Nanado ni Jimmy Mano. No man ye bro na ye woo. Na Ghana folk kase Sofo Oduro ni nua pa any Chief Justice Ora Julius Debra enti kika na okeke mina no na ye ona kasa ne selfish interest intina no yesa na yese bia Ghana na ye wu ama na and then His Excellency John Dramani Mahama Sofo kike ma waba be president yenti min kase ni influence nka ho he is part and the NPP for co-opposition and he betimi akasa ye fact. Na NDC for by Sir John Dramani Mahama watch 1 year. Watch 1 year. Yes, new year 2026. Yeah, Pimekwa. Ye name or how na bebresa ye kumu Ghana ha. Na oka kasa John Dramani Mahama ba why denya. Almost wabe na dollar rate akufim. Petrol, fuel prices akufim. Ye name se fuel prices no. Enya government ena e control. Se fuel no so omo kotona se ne boa yedin. Na so omo deba omuntu min kan say John Dramani Mahama ye president nti no automatically multi so ene their prices no ebeye no sa na mo beton no because unti min kan say wo odwedi no wa kwakota de na so omo atuma oba ombete so aha ti say bia go ene bia be kasa aban ne de nti obetete so na enzu bo onye His Excellency John Dramani Mahama ban aso onfe bi mbo ofem free SHS ye hu so teachers wontua wonka nurses wontua wonka teachers omo area school a omo go fie won fa we nurses omo area school omo go fie won fa obo ye hu ade pot NDC for ye ekoka wo se atofo sin is forcing adanya wa mana dollar rate no stabilize and acid nya ho ade e wa bra e affect goods and friends prices e wo kromi hanom won tade buying and selling in koso December na wo kokro ma beti your friend say bia me krom bra kwa last market e buy what's one hour buy no bi mo bo besia no wode koy omo anu dem ya to aba nu ehu na mini ho ko bi age ne de December omo antoshe enye December nko a ever since NDC for buy omo twa omo 3 years e ko 4 months 3 months e ko 4 months no ade to stop pay because omo ntu omo kana sika ba system ni mu no omo de atade so what's NDC for His Excellency John Dramani Mahama Messiah on Samsung to 8 years bio for the way na ense boy koso no na enda no mo ato light bill mu extra no mo ato water bill mu chese ense basa na Ghana of business ahụ Sofo Oduro na sorry mba na o influence o mo koto abama NDC no se hardship no o mo komi bi ono Sofo Oduro no komi bi o di nua no ye Chief Justice o ka say hey o command ya na aba na won so awudi na chi koto abafo no hava yenti sense no esi ekoi Ghana for so no yes the whole world no near kasi Ghana toso 8 no adwene wo from Ghana me there sa in the menyindi Ghana any other first because if we are so full we mu edi ni pebi e fast so ni pebi so ti e kire no the whole world there toso first adwene wo from nyansa pa e se edi nyansa tie Ghana for kakra bi na wo nyansa wo man na ukosofo wie na ukobompa wie na aba na abefro bi abesere niska yebeto abaya sofo be hihye ankom Kofi Oduro ayen ho se ayi okodi ni wi tofi ni wi a obehye ankom se na asoro man mo ba mo nkoto abafon na motu wi a na behu no o kasa no o yede o pe because ni nwia ewa NDC mu ena mukoto oso munkoto aba papa na mudi na chi na asori dem mo mukoto aba no enne light be ekoso water be ekosoro no samu na mutwia ntemone no wana wajimi but the nyansa because of ni nwia ebe ewo NDC mo obenya baby papa hye na obenya skedi no
Nti okan kwasa asem na mo so muti aso de mo na muti na mo ye dey mo de ko hwe so koto aba. Okay. Usu bempa se Dr. Mabudu Amia afia shasne ga koka na asem. Nti ono nso anya no be kasa. Na so ye powerful a obi aka ma azama wo powerful no fa challenge ni pa ne. Na papa na ono tin baby na wo de ba no so. Ne ye wonye powerful. Ne powerful a Bible mu no omo me powerful ni nyina obi sorry tie omo ye dey. Omo ni do omo ye sorry tie ni pa no. Okay. Na we nyina Sofo mu nyina ne ni pagum na ase eti umachi. Nti Yes. Yempa ba ne se January nti watena ase a na edi Ghana fo adwen se Ghana fo etimi kofa John Mahama san ye dey aba nti Ghana fo adwen ofom short memory no eyamba nti ene ono so be dey eba bepe bia ye dey edi nti obi otimi gina radio so TV so no didi atem na nye na adwen so be president ndo bepe bia dida tino nsane ma no oye to hu se John Mahama o Ghana fo aso no mu de o short memory fo na abaje no so ato abama ne de ene ye nso bepe bi ni na de oye no ye hwe no onko so a onke kan nsem one ne nkrofo no alestete mu nkwasi afo efinfo no amonke kam kwasi asem na yenyina ye wo Ghana ho na se abaye ekoto no se wanwini ene no ne nkrofo alestete mu de so nwan free Ghana ho ye me ye kufu abetam ne biemu yemfa nchen sa ne ma ne me ye biem da na abano yokoto na delegate hu ye mobo na omtimi to abano de ma mpapa Dr. Mabudu Amia na 2028 no isa ko gina na nyame ya adom na Ghana fo hu ne mobo na omoto aban man dia kan Japan no de eneje ni company no so abie na ye hu company bia no ano odi dwana no obi oso abie company ni kurum kura ye koto aba olusu wo ho ni kurum say MPP for how they say I woman be empo your friend and say we have woman no or share a passport to turn near you sweet yakufa at the time As low sora. David Or her passport so. I honor no a passport or woman is our post no or without our post Foreign minister. Kind of this is much about his here. Ayoko. Okay. Ayoko am yefi won the constituency won wan yefi enso no o free ho no MPP ni oba o wini ye kan Japan so waye obo amanfo no no timi hwe nipa no o kon ni kurum keke kora no olusu ye we kire se onye hwe enundwa no wodwa ana ebi mu eta na chi no sore wodwa na no onko so anwa na no ya January ya ye beto aba na me ya dema ya tuwi ya obehu ne baby ya obede oba kwagina na Eddie will join back. Look at this. Over young guy. He said, "Me say, Yamisuna, Yamia, answer the Pakuma own. Ye dear, who bet Jim in never able to your bay, you bay say, yo. Say, mind your careful own. Ye dear, who bet Jim, I be display or man, me in Niger to man, I say. Wait, video, yeah, back people.
Obibia all calling for 210. We will gather all the videos and keep it for somewhere. Now at the time, you people should get ready. More calling, especially most as of all. At the same time, you people should get ready. We will keep your videos and sell across, and you will pay for it. Because Nyame doesn't say this kind of useless and foolish things in just heavens. So me catch 2 years ago afi asem na okan wonim de woka I obi wonim papa nim enkanche na amuza no wonim asem na enkomshan ko onim hye enye de wonim komshan wonim hye ntine o man komshan kwa yetan wa man komshan na enye de heavens akases wonim komshan ne hye pretending false enkomshan false prophecy on life 2 years no was actually about 8 months okay 2 years no and any bad who say John the man ma ha be dia ba after 1 year ni in the 2 years I can say be nice o twen tro just o tweba ni mu fast ba na 8 months you see nipa na o hye ne honkom no ono abedina bonten publicly say manfo be force no why na be force no heavens akambum so mbe push ni se chenchina onko omra enyam wo na egu oman mu ye wonipa ana mama na atwa ehu ehye na omukuntokwa eku akra age akra no Ghana yen so nsin wo mu Ghana mro omo so fa hye otiri mu se wa wonim no the whole Africa oman ya ye cool pa dodo Ghana wa wonim no ebia wusu na wonim bakwasema ko busa na the whole Africa oman ya cool ya ye cool dodo pa Ghana it is enya me ya don na timi akwaba ma na yetimi atosundwe buru kruwa se ni enoma no politics no metimi kama do kire ma hama obi I'm a radio presenter Sadiq Adams NJFM enye na minim se onim nyansa ba ko si presenter mu a radio presenter Sadiq Adams a wo kasa ebetimi aboman a wo kasa Ghana for emu fadodo na ebeti wasebe no Semejan fi akoton good about $214. No better news far. Ekasa chechi nsemu. Chechemu. Where the Asican swash. Now Sadiq Adams radio journalist moi. Abekre ato Twitter and say X say whether we believe the side of the story or not. Or communication ye be the other. Communication and a Ghana ye be the second communication. Any ye di measure intelligence and as ye di boom ya ka Ghana fonkomu nyina na kufa do mfiri so say ye brofo ka articulation and communication papa and Ghana for o man twe na kufa do mfam flow because minim president bi obetimi na communicate and minim obi bia na waya amanyusem obetimi no so akufa do aka brofo eso Ghana yi ni firi so as a president mu a obesue nyansa AGFM Sadiq Adams obesue nyansa mu nyina ntina fifi Kote NDC General Secretary catch mu nyina say mu boot lickers mu Sadiq Adams mu nyina mu kan boot lickers mu bi mu nyina fifi ave kote o ka kire mu say mu nyina no mu ye boot lickers on say na musu Sadiq Adams o kan hu bi was Samijan fi eno ma na wa better news fa na say join news on ma o ye na no it doesn't make sense nyansa sam ye nim emfa ekana wa loss no sikana ahye no emfa ma inti it's about time oman no o say ehu si de bezi atumpon obi disika ni kwan so obechichim o meche kwan fa sika no so fa so hye enye kwan sika no ene be yese ne yese owi a na eho journalist Sadiq Adams o be try ka say a very good communicator unum kasa emframa kasa emframa so nim kasa obi sunum kasa cheo ho ofo obi ho fe cheo di onim ye bi obi nim ye cheo eke ena me catch say communication ka obi no betimi na ku father communication enti as a journalist you supposed to know better so left and right because all kasa and as all communicate di achire o man o ba betra radio so ebi anye x nko no wa betwira ato ebi wa betwire o beba radio station wa betra NGF no kan the same thing achire o man for
nyansenim ema meka was ebomai so ba oman beba ejinamo presenter so oman bi di ejinamo presenter so sa ban bi ye nkwase asem sa politician bi di nsemfo a mon sekire no kanje se odi nsemfo o wie sika mon kanje se ni pass masi sika na wie no wo de ye dai nyase bia o ye bootlicker cinco fans intino mo pe kakra tofi kakra obe de mo apodwe intino na presenter de ni kwan se wo kan na wo se wo kan Sadiq Adams unim nyansa baako se adia Samija Vibeta news for can any no one be okay say a policy be o masha to good board or my design I was say they are incur losses near the video no and that's wrong. In that to you, he and that wonderful team at BOG, they have not through mismanagement or incompetence caused any loss. Any reported loss under G4R, if any, is a product of policy design. That is how the policy was designed to come to incur intentional and strategic expenses for superior economic benefits. Ya mobi bia fishiapa ya chiachia Ghana fo nyina ya san ba adwuma ya chia oman mu mpanimfo be kire wona e wa aban mu ene MPP mpanimfo su nyina ma chia mia bi twotwo mu twomade nyina da bia mai me kase oman mpanimfo abedi akire no mo abesene ko emfasode a yenya no papa we seso no sasa mpanimfo ebesene ko se mampani abedi akire a atwam etimi maye bia enka oman sabi kenne mene wo kasai ki ya de Ghana toto America mechire dawa kura aka eda yenua no mu ewosire mu enkuruma nkwan mu Ghana ni da so ba ko aka nyansafo nimdifo a sabi ene ontia ban mu oman edi ni so mfaso mechire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene ne hokani mama Samira Bawumia se Nyankopon ema mo nkwatenten na ne enyame ahyehya to ho afa mo ho de ama Ghana ye mpagya ne ye nkoso no emre mu sane ye onu nyame enhyehya yete na no meti wona ma edwene se minim oman a sabi esi talent kwan se Ghana kamia kwese oman mu se obi nisi obi mfikyira oni kuro kɔ nisi mfikyire no oman ni yasem odi ekɔ na ubehu ni yamede beye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ye okrom ha ena asafo bi ekoye ye evangelist bi hu posters se wawu na Bawumia nka ho omu ye posters no Bawumia na oni printing press na wonka ho enso ebra nipa no soro se obe defend ne ho no ye hu se asafo no soro se omo ne Dr. Mahmoud Bawumia ebedi ne nyono ye ka kire mo mahunu se bi asa asore ekuro yi mu wadi kanfo a munye mu adwene se mo pe ahome ama mabunu ne nkirima eba na mo de da bia mo be soro atia ne Nyankopon asoma no ede na mo omen se omeyi yen emfiri ahokire ene sabi oya omu no ye kan ya ka kire mo se ye nsuro mu dako eni ye nsuro mu afe na yande e bibi nti obuo ni nidi a yede mamo se oman edi kanfo ni oman Nyankopon asomfo na mode esum ye nti na toda na yedi ye hu se ewuro wusu bempa yiniti oni afia so asnega ntokwa opani nkase ye kan ya ka kirewo ba bia wonan e paba no e ho troma wafa wafoforo enye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia so udisia yemu bia yensuro wuo na yensuro Nyankopon atemu a eba no ye betwa eno ne ye pese ye ka kiro se udisia ye betwa wa mu hu se Nyankopon somafo na wo ye se wo betra wo hye a ye betwa eno ne ye ka kiro ekuro yi mu